chi bai ule tun tuma chuan hripui leng in khar khip poisa tho chu har sate mem lain thulom om le mak dang dai hriat tur om le ta cheng khat not hlui wang tak Principal Secretary Ministry of Finance HM Patel signature chuan na a poisa serial number pakhat pahnih pathum pali panga paruk inei fu hlo chuan in chua san mi alo le om mai mai chungin he hripui leng poisa wang kara singli le sanga zet i hlo thei don ani chu cheng khat chu singli le sanga in i hral thei don ti na ni chu poisa not chu leiduin coin bazar le poisa hlui lei thin website tam takin thu chu an siam me kani he thila wang hian tun hnaya mimal poisa hlui kol thin ho in dap na sangang maya i cheng khat not kol kha khitiang ang khi alo ni nge ni lo han chek ve hrim la alo ni ve mial thaiania ke po hian cheng khat not pahnih ka kol ve a ka han chek wata an du chu alo ni lo tlat ka van duai ani ome he thil hi engtia lo om thei nge ani soi chho don ta ila chumi ma in invite chi bai kan buk le phot chewa ka channel min ngai hlut chak tu te chunga lom thu soi sen lo ka ba ti ka hria a tharin lom thu ka soi le e thei top chuwa min troyom zel turin ka ngen chewa tun tuma chuan he cheng khat not mai ba ka American dollar hlut bik chante India poisa chet vel dan te le poisa not du zat print thei ani lo chante kan soi zui don ani Karmasa Khan Coin Bazar chuan an website atangin he poisa hlui an leidu thu hian ron tar lang to a website dang ron tar lang po anom bel zel ani he cheng khat not Principal Secretary Ministry of Finance HM Patel signature omna a poisa serial number pakhat pahnih pathum pali panga paruk hi poisa hlui jong khom thin ten leitur an dapna salea an leidu thu an chua chuai ani ber Ministry of Finance lampon an soidanin he cheng khat not kher hi chu awang hle to in an ringa engwanga he poisa not hi heti zata leingam nge an nen hriat bik lo thuan soi thung chuti lai media then khata heti ang poisa hlui to tak taka leidu ani chan ero an ziak chei chuai thung ani poisa hlui lei thin ho hian atlang puin du bik te hi an neya a hlui an du ngot chuang lawa tun hmalama an lei to dan chuan cheng som nga not hlui sang riat zan in an lo lei to thina cheng zanot cheng sang ni zakwa som ko pakwa in lo lei to buka tin cheng ni thia cheng sang li zakwa som ko pakwa in an lo lei to buka tuna cheng khat not singli le sanga zeta lei turan jong hi an lei tur generate sang pol tak ni in chin chang hra chiang ho chun an ngai ani heng online bazar tuna cheng khat lei du te thil soi hi ani tak lawang ti soi sak ngot chi ani lawa king a chunga kan tar lan to te khi an lei to na nge yan ni si ani mizo de pon kan hriat lar ral cha dor lian online shopping eBay point man kum khan cheng khat not sang kha ko som ruk pali a print Finance Secretary S bothang ling hama signature chuan na chu sing ni sanga janga in an lo zuar to bok ani kha kar lawa an hral zo ani ome tula cheng khat not Principal Secretary Ministry of Finance HM Patel signature om na hi heti taka sang an ngam chan hi engdang ni lowin he not hi siam chua atlem wang ni angai ania he cheng khat not hi HM Patel Secretary lai kum sang kha ko som sari pasari atanga sang kha ko som sari pakwa chunga print chua ni in Prime Minister Morarji Desai hun lai ani cheng khat not thrim hi kum sang kha ko som ko pali thleng khan print ania hemin hu hian Reserve Bank of India in print bel to lo tur tin thu pe ka chua siam bel ani tak lo wang nuwa kum sang ni le som panga khan print bel le print chua le ani ta chau ani engwangin nge poisa not hlui hi zon ani thin he zona hi Reserve Bank of India hen chang thadu mang thlat lawa mi tam takin ain rin siak thina ma se RBI hian poisa hlui da thatna museum Reserve Bank of India Monetary Museum Fort Mumbai anaya he museum a hian India tangka siam chua to hlui berber ta chu da that ani thina he museum kaltang hiam poisa hlui te lak khom ani thin bok he museum hi kumsang ni le paliya khati hun laya India ram president APJ Abdul Kalam hon khan he a he tianga museum an da ho po hi RBI in to tak taka alei khom ni an soi ani soidan dang le a chuan India mi ho saton to engamozat hi poisa hlui not hlui le poisa thir hlui in nei hlui siak emo
kum tam tak kalta poisa siam chua awang tak ni to ho nei tama ain elwang ni nan soya fin fiana tak tak omlem lo ma se thil ni thei ve ani tlat mai a chan chu kum sang ni le som ni February ni som paruk khan India rama businessman hriat lo tak rest on ra chak chuan poisa hlui museum chu Prestige Welcome Tower Mumbai a hong rup maya heta thu soi hi ti hian soi chhong ta ila tunge poisa hlu le hlui kol tam thei ti a chiang tang chu ati mo maya heta thu soi kal manga tang hian mi ho sadang tenen poisa hlui ai nei tam sia ka ni ti alang chiang hlea source rin tlak tak tak in tarlan danin mi ho sa ho zinga van tlang hre tar lang lem lo ma se poisa hlui museum nei tuipui tak tak an tam ti an soi ani adik ngei ni poin alang heng la ya ho kan ti tur tak ni ma se mi ho sa tam tak tuipui le buai pui hi amak ang reng hle ani oi om lo khopa mak thil buai pui nei te po anom to thin ani kha chu wangin Reserve Bank of India poisa hlui an khon khom chu thu ran ni se poisa hlui wang tak hlut na san thut chanero mi ho sa poisa hlui in nei that siak ho wang ani berang tin an soi thin ani tuna kan soi mek cheng khat no thi ilo nei hlo ni chuan coin bazar website a ilu tanga website a khan a hral theina tur portal alo om do na lu mai tur ani soita kangin he cheng khat no thubik singli le sanga hral thei ani thu hi news tam bera hu theina lang chuai chuai to kan ti kha poisa kan soi lai me kan ni buka poisa hlut dan le koi noi sang sang hi soi zui la a tho me poisa hi te taka poimo ni si hi engwangin nge sarkar hian aprin treu mai lo ti te zo na om thei ani a chan kan soi za wanga US dollar atangin chanila a tho me poisa hlut dan kan soi don chuan khovel poisa hluber US dollar atanga chan lo thei ani lowa India tangka hlut na soi don pon dollar atanga te thawanga ya dollarin kan soi hongang tun ma chuang khovel ram sang sang an poisa hlut na hi an bungrua rangkachak silver le all reserve da that le thil dang manga te ani thina tun lai khovela poisa hluber chu Kuwaiti dinar ni in dinar khat hian US dollar pathum point pani pariat atluka engwange kan ti chuan oil an nga wang le oil ma mo na demand a sang wang ani adot le a chuan Bahraini dinar ni in an dinar khat hian US dollar pani point paruk panga atluk ani adot le a chuan Omani rial ni in rial khat hian US dollar pani point paruk bial atluk boka ma se heng oil te hi American dollar a lei angai de uvek thung ani ti chuan American dollar hlut na hi kumsang khajoko somsari pakhat atang khan rangkachakin an te to lova tuna dollar hlut na chu petrol ate adi ati thei ome chu derivative trading wang ani ya American dollar le India rupee buk na pakhat chu an demand le supply ve ve te an ni American dollar demand a san chuan India rupee nen a in tluk na kha alo danglam ta thin ani entirnan dollar khat le cheng somnga ni thin kha dollar demand alo san chuan dollar khat le cheng som rukte alo ni ta dei thin ani American dollar le India rupee khai khin ta ila America hian petrol hi rangka chakang thawin a hluani ti hi a hria chu wangin Middle East ramten in remna an siam ta a chuain remna chuan dollar chobin Middle East petrol khu hral chhuah thei ani turani ti ani ti chuan Middle East petrol le du reng ramte chuan petrol le nan dollar an hman alo tul ta a chuan ramdangin dollar an mamo na demand alo ti sang ta a dollar hlut na po alo san pha ta thin ani American dollar note en chuan this note is a legal tender for all debts public and private tin jeki muang American dollar note hi danang thapin sarkar le mi malba rulna batluk pui ani ti na mai ani entirnan American dollar hi lo hum ta la engem awangin ka hum du to love India poisa angin Federal Reserve ne na gold in kavat hengte ang lo ti ta la an ni chon an thleng sak ho lo wangche a chan chu dollar tluk pui chu gold ni lawin ba ani wang ani America ram chunga nge po thil I leidonin dor khak tuin I thil leina man atana dollar pek itum kha adu lo chuan a hnol thiang ani a chan chu poisa thil lei hi ba in rulna ani lova thil hlunna in thleng exchange mai ani India rupee ve thung chu a hlunna gold rangka chakate ani miawa wangin poisa not renga
I promise to pay the bearer the sum ti in chu Reserve Bank of Governor in assign nan thap I mu thinang chumi omzia chu poisa rupee kha I hum du lo ani point a hlut na huang kha rangkachakin Reserve Bank of Governor I thing thei ani oil petrol diesel awanga India poisa hlut na lo tlak niam dan hi soila US poisa hlut chan le India ram kaldana chiang ome Entirnan Indian Petroleum Minister hi Middle East a petrol le turin zukal ta se Middle East mi te chuan petrol liter khat hi dollar khatin le ro an lo ti tlat maya Indian dollar alo nei ve si lawa engtin nge ti ta kang Minister chuan America hena dollar le rupee in thleng adi langa chuta American Federal Reserve lamin dollar note le rupee note khan lo thleng sak le anga chu petrol le nan a hmang thei chau do ani hei hi Indian dollar kan nei dan ani ya Middle East a petrol le nan kan hmang thin ma se heta hian in bum na lian ta kom ta ani rupee gold ta kan thleng thei kha dollar kan thleng nuwa dollar chu hum du lovin kan thleng let theim American ho hena dollar hi ka du lo gold tin min pelet ro kan ti thiang to thlat lo a chan chu dollar chu ba tluk pui chau ani kan ti to kha eng ang point deal mala American mi te chuan thil dang pelet turin kan in tiamami kan dollar kha in chia chiang lo em ni kan dollar nota khan chiang takin this is illegal tender note for all debt ti in chu om kha ti in min chang to mai don ani America hian dollar note poisa chu turin gold an nei ve angai kherlawa le khapuan wara an du zat an chukai mai ani chutiang chuan I awang chuan India rangka chak le American le kha puan satlia kha alo in tluk tlang ta reng mai ani Middle East ram $10 chaw petrol an shal chan hi soilang ta bokila a thome Middle East ram an lal te khu American sarkarin lal an ni na te an thu nei na te le an thla de thlengin aven him sakawangin Middle East ram te khuan America hena chia an choi jok ti ti a chu mai alani lawa America in infrastructure chi sang adin sak to awangin ba tam tak an neya tunlai khovela human rights mihring dikna chan vo hum hal konga dan bo chena saber Saudi Arabia lal ho po human rights in khak deuh hlak an han tum thina America in a hum tat zelani hi ti chuan dollar bakin king Arab ho oil khi a lei thei tak si lawa chuan petrol le na dollar ram sang in kan man chu America bok alut le thin ti na ni chu hei hi American dollar hlutna a value san chan chu ani khovel hi tuial theitel lawina kal thei to miau lova chu wangin kan ni tin dona poimo ber pol ani awangin US dollar hi a hlu zel lo thei lo ani US dollar kan soi kai ta ka chuan kan video masalama khan khovela poisa hlu zual kan tar lang to a khata khan chiang wak lawin US dollar poimo na kan soi to a chiang dewa soi to request atam viau mai ani chu wangin kha zo na chan na ni ngalin US poisa hlut na te dan hi soi jamila a thome US chuan kumsang hajoko somsari pakhat khan bungrah mang an poisa hlutna te hi ban sanin dollar chu fiat money ti alo ni ta a fiat money chuan rangka chak silver le oil ne na inzom na anei talawa heng bungrah mang hian poisa hlutna chhut ani talo ani fiat money chu US government policy a in ngatin an policy a zerin poisa not engzat nge print tur tia thutluk na an siam ta thin ani khovela poisa zongjong hi fiat money ani mei ti hi adik zet maya US hian hmalam kha chuan rangka chak an nei mangin poisa hlutna kha an bituk mei thin kan tia tun ero chuan sarkar policy ram chung le pon ne na in leichin na milin poisa not an siama chu poisa not hlutna chu a policy a zira supply le demand in leichin na milin kha poisa not hlutna kha bituk ani ta thin ani khoi thei bungrua mang to lova poisa not an siam hlutna nei hi fiat money kan ti chu anita ani US poisa chet dan US monetary policy chu independent Federal Reserve System an ti mai thin ania US ram chunga regional bank song pan hi ten an siam ni in board of governor te chu US president in a rot thina an ram ro rel khol sinei tin an pompui ta thina ni heng governor te hian US dan siam khol congress hena report an peta thina Federal in hlok na anei zongjong de chu US Treasury a chhun lu ani da thina Federal Reserve hi politics thilami nan thunun mei theilo nan sarkar noi eng branch thu noya ma aum lo ani chuti ani si chuan Federal chuan engwangin nge poisa tam tham tak print phalna pek mei lo a chan chu dollar khan hlutna reng anei don lo wang ani
poisa lo om chan han ngai tu te le thil dang ne na in thleng na ta na man tura siam kha ni ya goods and services aya tam dei poisa supply lo om ta se I chut thiam mai em total amount of currency circulation kha total value of goods and services aya apun chak chuan mi in tun ma in goods and services mi puima mo kha alei tam thei lovin alei tlem tul jok don ti na ni mana an soi thina friends khuan poisa prin vak maya changtho pakhat lei turin em khatla da poisa phur angai an ti thina ni hei tak hi economic drama chuan inflation poisa thedar tam chema wanga thilman to an ti thin chu alo ni ta kong le lama thung chuan poisa supply kha pa ngai reng se goods and services siam chua kha tam ta thur thung se dollar hlut na kha deflation an ti mangin apung ta thung thin ani ani le khoi jok chunge thalo jok inflation nge deflation economy se chuan inflation le deflation uchuak tak chu tu tan ma thalo ve an ti thina economy lo than len theinan inflation lian tham lo nei hi poimo chu wang chuan federal hian economic data tam tham tak mai la khomin an zir chiang ta thina chung data zinga chuan a hmaluka inflation rate te international trends khovel pumphua pa onlam unemployment rate na tho tur nei lo te atangin poisa thedar circulate turzat om angte an chut chuak ta thin ani hei hi thil om dan ani chu wangin kanram India po Reserve Bank of India hian tun lockdown lai te hian poisa mamo na asang e mai sia tin poisa print tawak ringot se angong ana khopang goods le services bungro le thok tu lam na sataka chol thup ani awangin poisa chet vel dan amuang ta veka chuti lai kara poisa not siam thar chiam ani chuan friends ram an soi ang chau khi kan niang sa ke ji khat le dom pon cheng sing khat don a lei anga goods le services ne na in mil lawa poisa siam wak ani chuan poisa hlutna atla hiam na sadona ramin namen lawin atuar don tho ani India poisa hlutna le achet vel dan kan hriat thiam theinan ram le ramin kara poisa hlutna chhut dan hi tarang le taila thaw angai ram panin kara poisa hlutna an chhut dan chu demand le supply kaltlang ania chuan lei chin na mil chuan poisa not hlutna po an chhut bok thin kan ti to kha US Ford Motor ilei do ani chuan India poisa rupee mang theilo phota US dollar I thleng phot angai ani Europe rampon am poisa euro kha dollar an thleng angaya US chu kar siam chuna hun pui lian ani sia chuan US dollar manga kar lei du an lo tama dollar demand lo sangin a hluta sot tina lo ni India rama chuan Reserve Bank of India hi interest rate Reserve Bank of India changa sumpuk na percent siam tu ber ania adu chuan ati sangin ati diam thei ani ati san chuan ram chunga cheng tan poisa puk na rate asang sota poisa leng wak atem pha thina ati niamero chuan poisa leng wak atam pha ma se chu foreign investor tan a hlok lo ta sot thina ni chuan India poisa hlutna ram dang poisa laka ati niam ta thina ni chu wang chuan India poisa kha an ram poisa an ron thleng du miau lo wangin supply alo tlem ta thin alo ni ol heti china hen du tok ta mai ila tunang khovela cheng khat not singli le sanga I thleng thei hlo chuan iwan nei ani maya lo wan nei hlo turin du sakna kan hlan phot chea tin kan soi jaw ta khovel sum chevel chu soilo India ram chunga sum chet kwal vel dan rongot po hi pui tham takania butam tak cha pui chhuwa thamania mithiam tak takin an chhuwa me kan chhuwa zel bok ani tuna hi chuan tlem te kimlo ong reng takin kan han tar lang ve chau ania kan han soi ta ka changkhan engpo ni se engemaw chen chu kan hrethiam ve mai na rin ram ma son na poimo ber ni ta chu mani ram siam ngei man war hiani ti chiang takin kan soi ta ka changkhan alang ome India ram Prime Minister Pumodi yan Made in India project akal pui po hi ram ma son nan tak chuan a trul reng ani mi ram siam lak lu zel a trul chuan an ram poisa kan thleng zel a trula chuan kan va thleng te ram poisa kha ati hlu zual ting maya chu wangin mani ram siam ngei sa na chang kan hriat a poimo thar hle ani